Više nego simbolično danas na Đurđevdan, koja je romska slava, zajedno sa Crvenim krstom delimo pakete širom Srbije u svim romskim naseljima. Paketi su predviđeni da budu podeljeni svakoj romskoj porodici. Ministarstvo je finansiralo ovaj projekat i predviđeno je da Crveni krst pošalje i dodeli do 50.500 paketa. Evo, videli smo danas ovde u ovom naselju kako i na koji način se to deli uz sve mere bezbednosti i mislim da smo ovim činom i gestom zajedno i Crveni krst i ministarstvo pokazali da u ovim teškim vremenima treba biti human, treba biti odgovoran i treba misliti i na romsku nacionalnu manjinu i oni su sastavni deo našeg društva i svakako zaslužuju posebnu pažnju. Verujem da ćemo vrlo brzo izaći iz ove pandemije kao pobednici i nastaviti tamo dalje gde smo i započeli sa Crvenim krstom. Imamo dosta projekata koje radimo zajedno i svi projekti su za dobrobit naših građana. Još jednom se zahvaljujem Crvenom krstu i čestitam svima koji danas slave slavu u Đurđevdanu. Danas, kada je ovaj svečani dan slava, Crveni krst nastavlja sa Ministarstvom za rad, zapošljavanja, socijalna i boračka pitanja, da distribuira pakete u svim substandardnim naseljima na teritoriji čitave Srbije. Veliki broj ljudi će biti obuhvaćen ovom pomoći. U ovim teškim trenucima kada naša država i čitav svet bori se sa ovim nevidljivim neprijateljem, najvažnije je pokazati humanost i u ovim kriznim trenucima uputiti pomoć na adrese najugroženijem stanovništvu. Još jednom zahvaljujem ministru Đorđeviću, gospodinu državnom sekretaru Neriću na pozivu da Nacionalni savet pruži podršku prilikom ove akcije i poručujem da je Nacionalni savet uvek na raspolaganju svim državnim organima u akcijama koje se sprovode, a tiču se poboljšanja položaja romske nacionalne zajednice.